Rudal anti-tank atau ATGM Rusia terekam meluncur dan menghancurkan titik tembak tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, awak ATGM Brigade Kalmius menghancurkan titik tembak tentara Ukraina dalam hitungan menit. Perhitungan ATGM ini menghancurkan target di arah Mariinka. Bahkan pasukan pro-Rusia menuduh titik tembak itulah yang menembaki kawasan pemukiman. Namun klaim ini belum dapat segera diverifikasi. Tindakan perhitungan yang terkoordinasi dengan baik untuk mencapai target dengan pukulan yang diarahkan dengan baik dari tembakan pertama, jelas narasi unggahan. Serangan pertama diklaim tepat mengenai sasaran. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.